Bafethu ngibingelele abangazi Mthandazi lamini e-30 Mpumalanga. Ngifundise isimo engidlule kuso noma isimo engikhule ngaso ekhaya. Akuyona into enhle noma kusiyindlela enhle engikhule ngayo mangisekhaya. Nezimo eziningi engidlule kuzo thothi mhlawumbe nalapho control ukuthi ngiye esikolweni ingane eyifizise ekhaya sidla inyama ekhaya kunje nami ngithi hayi nasekhaya bebasithengela ivosi mara into engiyibona indlu kamakhelwane nothi sukuyidliwe ekhaya. So ngifuna ukuqinisa abantu ukuthi uma ubona abanye abantu sebaphambili ngempilo baphumelela kusho ukuthi bavele baphumelela. Kunezimo ezinzima kakhulu abandlule kuzo. Abanye bafunda isikole mabe bangakadli babuye bangadli nazi lelo papa nekhaya ushenge namafutha notswayi ishayile kanjalo. So uma uva umuntu acoca ukuthi hayi ekhaya kithi thina sidla kahle kunje nawe ugcine uqoqa njengaye kanti uzama ukuthi angaboni because omunye umuntu baxoxela into ngokwazi ukuveza ihlezo lakho phambi kwabanye abantu abangamazi umuntu ngoba kunengane zesikole ezifunda ukuthi mhlawumbe sifunda isikole esisodwa ngeke siyahlusheka lokho bangakuhleka bangazi ukuthi nami lento eyenzekala ekhaya angiyithandi and ayidalanga yimina isimo sekhaya esingahambi kahle. So umuntu kumehluko kunonenkiya kukhona umuntu ongamtshela ukuthi uma umtshela akududuze akuthi ayicina kuzondlula uzoba right. So khona umuntu onothi amtshela ahlekise ngawe noma akuhlebe kwabanye abantu. So babona bakhona emakhaya nami nje ngilala ngikhona khona ngichaza ukuthi hey kubenzima kakhulu empilweni kakhulu ngangayiboni umuntu ogcina hamba ngemoto but namhlanje sengimuntu nami uthi nakuthiwa hayi namhla uyeza umfundisi uzoba khona Mthandazi lamini uqwala abantu bese bafuna ukuzongibona before beke into bengayikhuluma bayizwe abantu ngoba bengenalutho nje othunywa kufana semakhaya sadlamini lakhaya kushoniwe kuthiwe kula ubani ungabuleka impilo phaka phesheya kuthiwa hayi nangani ukukhona ngibani uve mhlawumbe ubhuti omdala ekha athi hayi khona imoto izohambile kuthiwa hayi ngijayele kuhamba lo akahamba yena ngishayela ngashisa ayikho umuntu wakukhulumela ekho umuntu okema isadini lakho uma ungenalutho umgolo khona ekhaya abantu abemi isadini lakho but once wabanotho uyema abantu bayema kuphi isadini kakho. So nje isimo engikhule ngaso ngisese ukuthi abantu ngibahloniphe umuntu ngimazi nothi sengiphethe iluphi ihlobo lwemali nothi ngihamba ngayo ihlobo lwemoto nothi abantu banhlonipha kangakanani the way abantu bangakhona nje bengacabangi futhi bengakubona the way ngangingakhona ngoba ngangibuka nje umuntu wathi useless umuntu ongenankinga umuntu ongenandaba futhi umuntu futhi abantu abangenandaba naye. So kunento nje eyakuyenzeka one day ngangikhula washo ukuthi ingane kamzala ekhaya yathatha umese iOkapi futhi konke engayikhuluma mina yangiphosa ngale Okapi yangihlaba ngale Okapi kodwa yangangena esweni ukuthi ngihambe ngesibhedlela wangimikisa umama wena ayefika le bambuza ukuthi uyenziwe yini umntwana wathi ngihlatshwe ugodo ngangangikwazi ukuthi ngithi unamanga koze ingane yakhe ngoba wayezongishaya kodwa lesi simo leso sendlula ngagcina namhlanje leyo ngane leyo ayikho into eyenzako namama leyo ngane leyo naye futhi umuntu ogula njalo impilo yakhe ayicacile senje ukuthi uNkulunkulu kunengi okwenzeka empilweni zakho agcine akulungisa aphinde futhi akulungisele uyibone uphakama uyibone uphumelela. So ngithi kinonke ukulabakhona emakhaya asikho simo lesingendlule ngiyilamelanga nawe uzokuphuma uthi ngindlule en25 nokuthi and mase uqoqa ukuthi abantu unamanga kanti akusinjalo. Inkosi ngibusise kwalabakhona emakhaya namhla kulesine ngiyakholwa sisende ama-SMS maningi enginikhulekise futhi ngikhona ebandleni lami njalo ngamasonto okulabakhona emakhaya ngena ngo11 ngo12 o'clock ngiyasikhuluma khona amadlozi sithandaze sijule sishisa impepho bese ke ngena ke isiguqo ke sezayona. Inkosi ngibusise ngithanda kakhulu.